Vaša djeca, pa čak i vi odrasli, volite one kifle sa hrenokama. Probajte napraviti sami, oduševit ćete se. Moja djeca to obožavaju, pa im svako malo nešto novo napravim, a ove kifle sa hrenokama baš stvarno jako vole, pa evo idemo. Znači potrebno vam je klasika, brašno, zamjesit ćemo sa mlijekom, malo šećera unutra i kvasac. Dodat ćemo još ulja i čvrsti jogurt. Kada to znači zamjesimo, ostavimo tijesto da vam se diže kroz nekih 45 minuta. Kada se digne, podijelit ćemo u nekolicinu kuglica koje ćemo uzduž razvaljati sa oklagijom, rasukačem ili već kako ko kaže. Onda ćemo staviti hrenovkice, zarolati i staviti peći. Stvarno ćete se oduševiti, pa probajte, evo. Nati jogurt. I ulje. U brašno sam naravno dodala i soli, da tijesto ne bude slatko. Sada ćemo staviti gore foliju i krpu i pustiti da se diže kroz nekih 45 minuta i onda ćemo raditi kifle. Nakon što nam se tijesto diglo, ja sam izrezala, znači, ako kuglice, recimo to tako. I sad ćemo, znači, razvaljati ovako uzduž. Da li je kome bitno da budu iste veličine ili ne, vi tako napravite, nama nije, mi se volimo igrati sa oblicima. Znači uzmemo hrenovkicu, ne mora biti kuhana. I evo.